Hello loiti ho tuni hin The 100-Foot Journey kiti film hani sayo hite. A film ki pat chun Mumbai tolpi sunga nga ki zo na khana nu chani hin si archen chon hong hone na hi. Hi chilai chun chapang khana ki muin ama min hi a hi le Hasan a hi. Ama hi puwa pa tiaw zala hi ama hi buhon mi hon thiem hong hi ding a hi. Hasan pa min choi hi le Mr. Kadama hin ama hin restaurant khana na nei na hi. Hasan hian nu koma ha umji chun buhon mi hon dan ho hung thimin chule anu en buhon mi hon na za amaru marang mi het kha lawa thil tui sa ki ti ho jong hi a hin heta na hi jan khat mi pi ki phin na khana nei ji chun Kadam restaurant chu kho oven tin hung seu ven na hi le restaurant ki kha lo pha chun mi pi ho cha lung hang ga mo ven restaurant a thil ho zo si chu su seu ven restaurant chu mai ai na hal ta ven na hi Hichini zana chun Kadamin a restaurant se hilavin anu zong a hin ho na bailo ta na hi. Hichithil su uzawa chun Hasan le a in kute chu England langa refugee dana umding na chi ta na hi. England gam alhun na chun in niaw khat na chovin hichia chun restaurant niaw cha khat na hong ta na hi. Hichimuna chu mi kui ma cha hlat lo na chule airport to kinai ji chun a hin dan a hong ha hle jing tai. Hiti hi ji chen amo in ko zong France lang zonin ahung ki tol phei ta ven hi lampi ahung na wa hin gari brek nga hung hi thailo pha chun gari sunga to ho zo si cho ki cha ta ven hi hiche pe ta chun lamsa langa saktiman lampi khana movin hichilang chu tol lu nu ven hi le ana ana in su cha ta ven hi amo in ko zong lampi pa ma chun akit chol ven hi le nunga amel hoita Margaret kitinu hin chan cho ven hi le lungdong ji chen ahung ki hopi na hi Margaret hi Mistress Mallory noya sor labor kiti hotel thupi ta khana hi assistant na buhon me hon hwa pang hi Margaret chun Kadam le in kute chu a ina a hin puin France te chon dana ki hon butui ta me tuita ho chane sa tai Chuin Margaret and Mr. Kadam le ain kote chunga chun Antonio kiti hotel sunga hin pha chom khatnum ventin a sei na hi ajing ka khwa chun Mr. Kadam hi walking a chi in hi le lampi pa ma hotel lui khat ki zo cha gamundo atai Kadam zong alung the the jing pha chun hotel sunga chu ipium hamti na hung ve hon tai hichipe ta chun Mrs. Mallory chu hichi hotel lui ko ma chu sol labor kiti hotel thupi ta ji chun ama hin hotel luya chu koi hamti na hung vetai chuin Kadam chun Mrs. Mallory ko ma chun hotel hina ki chu anum hamti na sei na hi le Mrs. Mallory chu hotel thupi ta anai hi ji chun kile sa ta na hung ham ta na hi le Hasan chun pa ko ma chi ta hi te tin a sei na hi le pa cha num pon Mrs. Mallory ko ma chu offer nei ball pin tin a sei tai Ajing in hotel lui zo te chun Kadam phone a hin bolovin hotel hina ki cho the tai tin a sei na hi le Kadam jong ki pa le ajing a pet pen in hotel cho cho tai ajing Kadam le in sung mi te chu hi hotel lui chu su ting lip thing ding tin a boy chang ta ven hi chule hi hotel min chu Mission Mumbai tin sa ta ven hi ajing in Hasan thil cho na hung na hi le Margaret to ki su to tai hichipe ta chun France cuisine kitile Michelin star kiti chung chang hen ni dong in hi Michelin star kiti hi thil tu pi ta khat na hi haji isu hichi star a ko na hi hotel khanin amua hi le vanoi pumpia hi min hichi hotel hi thu pi hi tia het naw a hi alang langa Mrs. Mallory chun architect pi ding hotel khat ong ki tha asem pa chun alung sung cho hal se su ta na hi Mrs. Mallory kyo Helovin a hotel a buhon lam kaya pang jin kitipa jong hin hichi hotel chu ana dei po na hi Kadam le cha pa jong chun hotel a hondo hon jing ji chun mi pi ho kom 50% off a hi hichi hotel hi tha hi naung te deu hi tin mi kom chun sei hon ta na hi ajing ka en Kadam le cha pa chu thil cho ding bazar lang a hong hun na hi le amanin thil hon phal a za jiun en me ho chu ani ki chai ta na hi dan hi hotel ki hondo ania hi Mrs. Mallory hin su flop ding tia hi ani chu chai a hi
Mrs. Mallory thilgon ho chu kadam na hin he do pha chun ikivet mai deu he tin alung hang tai hi chun amani jong thilki zo na chom langa thillut ding ho chu aga chahon tai pha chom khat zawin hotel hondo ani chahung rung tai hi chi hotel vela chun Indian style in abol tawin kadam jong chu ko su ni na ki van nin hele koi ma cha hung ta poi chu zawin aman jong van ki khelin achanu chu mi ho lim ding in ge na chana din sai na hele hi che hin khial hun dung zui chun thilgo nun chu ahung ma chal tai chujong le hotel a chun mi ahung lut pan tai kadam te hotel a chu mi ahung ha lut pha chun hi chila na tongo cha boi leu tawin a hi alang khalanga Mrs. Mallory in hitia thilgo na chu ave na hi le a o chakit tai Mrs. Mallory in kadam te hotel chu ayeng set pg chun hi chi kadam hotel te hen la chu tha thanena thawin umji tawji ke poitin aga he sitai nikhan hasanin nga sa pena Margaret ta kistu kin hanin a kheu hun tai chuin hasanin France de bolame he pitiki hondam tin adong tai chuin Margaret in France de bolame nasip no ma hile amasa sauce nga na sim thai masa ding hi chemin ho choile bechamel velot espanyol hollandaise le tomato he tin a sai pi tai hasanin zong in thulthunin Margaret se ho chu hin gial do pantan hi chuin aman zong asai ho si chu hin sim tan Margaret chu hin ni sa tan hi le gial tabang laben ani tuil he jing tai nikhat Mrs. Mallory in complain abol na pa chu kadam te hotel ahung in hi le athu se ho chu kadam zong anumin ai wangin kadam in saina nathu se hoi kanu me a hi wangin kai ni ki ka gal niaw khano me hi chewang himang thei ponte tin sai tai nikhat Mrs. Mallory in buhon mi hon ho koma tu ni hi minister khan hung ding a hi ji chun pigeon truffle sauce pi ding wa hi tin sai ta na hi cham khat zawin ama jong bazar langa pigeon va khu ho cho ding in hung in hi le ani ki chai ta na hi dan hi kadamin Mrs. Mallory chunga phuala cho ding ho cho ni cho chai da na hitai hasanin thilum dan ho hin het pha chun Mrs. Mallory te hotel langa hung phein pigeon truffle sauce chu ki tup chan simin a hin choi tai chujong le pa thilbol na chunga chun ngai dam jong athu min a hi chuin Mrs. Mallory in pigeon truffle sauce hin tep tan hil a pet nin dustbin a le lut tai chom khat zawin pam lang ahung da in pigeon truffle sauce chu atuin a hi wangin amo hotel la ki sema hi lawa ni bo thla ji chun ama zo lung no mo hle jing tai chujawa ki pat chun chi hotel ni ki ka hin buina cho hong sang se che tai zan khat hasan in hung ki lia a hotel bang wa chuni pi pham ni ki ji pol se su in molotov mai ho jong hotel song wa hin sep lut wen hi le kadamin jong a khat na ki su kha ta na hi thilum dan ho chu Mrs. Mallory in ave na hi la puna le jing pha chun amola mi phalo jin chu ana to na akone na ni sol do ta na hi jingka khat Mrs. Mallory in hasan ten banga thil kizi ho chu sumang ding na chi na hi le hasanin jong vindwa konen anamu na hi chin Mrs. Mallory kom hasan chun ka tui kan omelette ni hung temin tin apui lu tai chuin Mrs. Mallory in hasan a tui kan cha hin ne na hi le aniawa pan hitabang tui cha ne kha lo jin a hlia solo tai chujawin amasa truffle sauce na in sim jong sa tu ye tin hasan koma ama hotel a zaw ding in hung kinup to hunta na hi hasan chu Mrs. Mallory hotel sol lebra na tong ding a hung hi pha chun kadam le Mrs. Mallory ki ka chamna hung tai hichi hotel a hasan a pana ki pat chun thil tui ta le ne thei tui ta hin podo pan tai nikha na hotel wa minister kha na hung ding ji chun hasan chu pigeon truffle sauce sim sa ding atita ve na hi hichi hung la chun Mitchell boleme ne thei langa mo po ho kha yong ani za ve na hi nikhat Mitchell office langa konin Mrs. Mallory cha phone hin bolen na hotel 11 Mitchell star kha na mukit tai ti na sei na hi le Mrs. Mallory jong cha ki pain avela na tong ho le en ko te jong cha ki pa le jing ta ben hi aji chu hi chi style ni thin na dinga hai amoin kum som thuma hin su lu na hi tai
Phat so lut lawa Hasanin Star Mitchell Star khatna hin mu pha chun hotel in PPA na tong ding in a hin sei win hi le Hasan jong chu Paris a hotel to pi ta khan in pang ding na vai kun tai Hasanin jong hotel panna chun thil ki dang a hin bol pan ta na hi le magazine newspaper ki ti ho hin a thang de jing tai alang khat langa Mrs Mallory le kadam ki ka hin ki cham na le ki ngai lu na ni sang le jing tai Hasan hi hitia min thangwang hin ama hin in langa ngai ji hin a hin ho hi anum chompo na hi ni khan aloi pain go toimal chamele kopi changpa mi a hin popi na hi le in langa hin ngai che che ta na hi Hasan chu in lang ahung ke le ki ta na hi in lang ahung hlun hlun na chun Mrs Mallory in Margaret le Hasan chu hi che hotel chun mo pu na len ta anai ding na pita na hi chujaven Mrs Mallory ko ma chun Hasanin Mitchell Star kamu pi ki din he tin kitip na nei tai hitia ke pa chun kadam te in sung chun nom sa ta in hin ho mang ta len hi hidi chun thusim chu ani ki chai tan hi thusim hi na ngai no ma hi le like subscribe share and comment and a bol hi te aban video te ki moto ki ta hi te